วันนู้ยกำทินาคุกิจาเตหัวเจ้าเสียนบอนชาววินิลาพาลาออกตุบาร์นิซิมสมเลกิด Saturday นี่คุยนจงนิลาทุสงไงคิดดูฮิตีทุสงไงเตาฮิตี Governor in Council Hon State Government no Employee Hole Pensioner ho adingin Dearness Allowance Sule Dearness Relief DA/DR 3% in akal sa taw vinahi Susi DA/DR 3% akal sa utso Tulha October ni sim khara chilhapan ding hitan Masanga DA/DR 39% an hisa chungchuna 3% akal be sa uhitai Susi thalo 3% akal sa utso Manpur State sunga government employee ho mi sang som sagil sang gup hole pensioner ho mi sang som gup hon aphat chumpi ding o hitai British official record ho chule Assam Rifles report ho chule India office despatch so akona ki mudung zuichon Anglo-Kuki war 1917-1919 sunga British sipai ho Thina man na an tu ho chule akitong kha ho cho agoma mi zanile som ko le ko hiuvi galmun ta Thina tu cho British officer khat Lieutenant Moleswat Burma Military Police akona hin ama pahin marsang khat le zako som liget kuma Thina to hin ama pa to British sipai ho agoma Thina tu cho mi som gup hiuvin chusi mi som gup hon galmuna Thina an to hi chule galmuna kitong kha cho British officer Lieutenant K Mo Atkiti Burma Military Police akona hin ama pa to British officer mi thum chule agoma British sipai ho mi zale som lileni galmuna an kitong khaw vin chule gale tul sunga na pneumonia zia Thinan to cho agoma British sipai ho mi som kole sagi hiuvi chule British sipai ho von pole apang ho jong mi tam tain Thinan to vin chule British sipai ho von pole apang ho galmuna Thinan to kuki gal hang hon athau cho mi sagi hiuvin chule pneumonia na zia Thinan to kuli hole porter ho agoma mi zathum le som kole thum hiuvin gale tol zia Thina to kuli hole porter ho agoma mi zali hiuvi Anglo-Kuki war hi kum thum sung an chilhain melhei hon kithang atpi ta aneyo Anglo-Manipuri war 1891 ti a melhei hon history lekhabu ho asudim se rakhu phat chom chakhat sungbo an kido hiuvi British sipai ho Thinan to ho cho agoma mi li hiuvin sule akitong kha chu mi som lenga hiuvin Thobal district sung Phongdoh muna akido na wa British sipai an thi cho British sipai mini bo hiuvin chule akitong kha cho mi som lekhat bo hiuvi Phongdoh muna melhei sipai hole British sipai ho akido na wachon melhei sipai lubo Major Pauna Braja Basile melhei sipai officer adang mini in Thinan to vin chule melhei sipai chumuna Thina to cho agoma mi zale som nileget hidanin British on record an bol vin ahin la melhei hon wang chumuna Thina tu cho agoma mi zali vel hidanin asunu vinahi galmuna melhei sipai ho mi tamta akitong khaw vin chule melhei sipai mi phabep cho British on ahingin anamanuvi melhei ho to British o kidona a melhei sipai Thina tu cho agoma mi zale som segeliget hiuvin chule British on melhei sipai akhaili ucho mi nga hiuvi British sipai hon melhei akhaili ho cho Tikendrajit Singh Thangal General Niranjan Subedar Pukramba Kazau Singh Sule Chirang Thangal Holo Hiuvin Chukile British son melhei te lengpa Kula Chandra Singh to achapa ango sana cho andaman tui kul muna an henu vinahi Pherzol le Zirbam district hupsunga CSO khat Indigenous Tribes Advocacy Committee ITSC hon zani October ni sim somle sagi Friday ni khusun thupun khat in sodo vin National Investigation Agency Anei hon investigation minin kilom lokta in achat lo jing vetin thimo chanu vinahi Manipur Police o ki thupina noya melhei ho khan seta chalo no cho mizo sin head hoi selo hin melhei ho numei ho nama asu sedova athao jing se jong hilo vin mithilung ho cho ta saw sat bongbong na lai vin chutia melhei ho mel seta achalo no cho melhei hon kuki ho chona dana vanoi mi ho mudingin social media la ho a anata do hitin ITSC hon Phongdoh vinahi melhei ho chutia mel seta achalo na video clip ho akisu thanga chule electronic evidence chum aphot chet na ding tam ta jing wang chon melhei ho khan che na ho cho National Investigation Agency Anei ho akimu mo sau vin melhei hon tekti chum aman cha jiu le
political pressure na sata abol ji uvin National Investigation Agency Anei hon mele ho khan set na ho chunga ima lo po vitin ITSC hon Phongdoh vina hi gale tola Thina Tohho justice boldo pi na dinga government to gun cho ka pomovin ahi la ke ho chung bowa Anei ho hitia hung chalo wa ke ho bo mat na dinga Anei ho hitia hung chalo wa alang khara mele ho lim salo hila Anei hon akoi nu vin lunghan in elo di movin sudokilon chun government chunga ta sanna kanai ta povin adi sena National Investigation Agency Anei ho chungin ta sanna neucha jong kanai ta povin a hitin ITSC hon Phongdoh vina hi sule ITSC hon sebe na wachun thuwa di atan hla ding khulchilna phata chi hla pidinga ngan sina ki pe ho Anei ho jong hi namkhat ding bowa na tong hi taw vin sule namkhat ding bowa justice boldo dinga go hitai tin ITSC hon Phongdoh vin Anei ho sang te in thimo chan vin hi Anei hon hitia khulchilna anei wa investigation anei wa ka chunga achalo na ho chule mele ho Panpitum anei na ho hin ke ho kitim lel de di jing kai taw vin ha sata Manpur state chunga gale tul an ki suthip cho Anei ho hitia achalo ho zia athabia kungdo ki the hitin zong ITSC hon Phongdoh vina hi sudokilon chun government le Anei hon gin mo thua amat ho pu thanglin lal pu laro sang le pu khopui moi ho cho hin hla do hen lang chule Panpitum nei te in government le Anei ho cha lo daw hen India gam sunga cheng mi pi ho zo si hi ki bang cheta koidingai hitin ITSC hon Phongdoh vina hi National Investigation Agency Anei hon regular case number RC number 12/2024/NI/IMP case akigol kha hidinga agin mo ho suspect ho list ahin sudo naw list khat social media ahung ki suthangin chuchi list akimu madinga agod ho cho agoma misomni hiwin pu tiger chu akhat nein apan sawin atam zo chu KNF keder le KNF volunteer jing hiwin hi gale tola pan anala ho hitia aban ban cha Anei hon anulua hin lo jingding vin omtan Anei case ni a accusation hi ngoa anum meitei terrorist rambai tingo leader pa korongan ba khuman wang Anei hon mading jong go povin ama pa hi thang phung te in imphal phai cham sungin wa le jingin hitia nam khat chunga Anei hon bulsum asu wa Anei hon hitia nam khat don lo dai lo wa akoi wa Panpitum nei ta a chalo na ho hi Kuki se so hole kuki mi pizo sin Anei ho thimo chan jingu vin hi meitei terrorist rambai tingol ho hi government in atumbi a general amnesty ti cho ngaidam na bulhing set api ozong hi di pon arabai tingol hole meitei terrorist so kuki chapa kuki chanu mitam ta na that ho ata asaw abonga bonga an sat chen de ho chungin Anei hon tu gein action ala naw muding hi la ye Gaza Strip gam sunga Israel sipai hon ato pha naw Eras border area Muslim thingroi People's Army tia kimin vo ho Ashraf al Mansi ki palam kaina noya chuchi thingroi mi ho cho Israel sipai hon doning tui thing ho le nele cha chule thautui ho api naw gari tam ta solut naw footage ho cho adi 19 Sky News son photchena verified hin boluvina hi sumunvel akun chon nele cha koiman athot lut povin Israel to pangkhom dinga agin mo ho chuchi People's Army ho cho Israel sipai hon nele cha apio hidan zong ki seye Gaza Strip gam sunga Hamas singnoi mi ho cho Israel sipai ho bo hilovin Gaza Strip gam sunga Muslim thingnoi mi ho group neu cha cha hon jong ado vin adia dogmos nam mi ho to Hamas singnoi mi ho na satain akido jingu vin Hamas singnoi mi hon chuchi dogmas nam mi ho mitam ta chuna that do taw vin Israel sipai ho atosor vetin ango vin athadu vi Gaza Strip gam sunga Hamas do na agal bol ho Muslim thingnoi mi group li omovin People's Army ti lo group thum ho cho dogmas nam mi ho thingnoi mi ho hiu vin chule counter terrorism strike force CSF ho chukile People's Force ho hiu vi chuchi group li ho cho abon chawa Israel sipai hon phata atosor hidanin zong ki seye Hamas singnoi mi hon chuchi thingnoi mi group li ho cho subeteding agoro hidanin zong ki seyen chuchi thingnoi mi group li ho to Hamas singnoi mi ho akikap to jingvin chule mi pi ho masangin zong
ทางพงเตนหามาสินุยมีหอนมีตำตานะทัดโดตาววินาฮีจุจีมุสลิมจิงนุยมีหอกรุ๊ปลีหออดิงากาซาชิบกำสุงอาคิปุลุดสุมเลไปสุเลกัลมันจะตำตากาลิสอมลิเลงอาคิปุลุดฮอตโซหามาสินุยมีหอนอนามัดเปียวฮิดานินจงอิสราเอลสิไปหอนพงโดวินาฮีทุโซฮิจันหินอคิใจไตทุโซไงฮอโจเสียนบอนชาววินมังพา